Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa television ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Wanazuoni wa University ya Komoro wajonjia mwezi wa November vanorizambao yemijanzi ho yihisa inji ya ntiani haruma baonvi ya mbawa za universite ngeladhimu mndu ya bimisi wa maarifa nge ya jue ya some haruma zembawa zinu. Ibrahim alituabibu dhamana wa universite nguzielezu kazaze mihula yonsi ya kawanduaji waji wafanyele tamko la utahamdu ya janzihe iyo yandisa ranzi le 4 octobre abangenga rendao hata le 30 octobre zizo zitimu ikale 30 garomba mungu le 3 novembre ike rishindiri fanyisa zinuramba les examens la laboko zotsa ha concours ngemru ya njie ngejoka uladi muzi examen wakati razifanyisa ritoweze natija iyo le 8 novembre wanazoni pia washinde wajue mahala ni mbajoka ngwendo wajau ngaromba mungu kaya le 4 novembre wanazioni wa ho wabili no ho wararu nikoromba licence 2 na licence 3 wanjie wanazoni wajau handa ni université ngwajonjia le 10 novembre wontipia dono wanazoni kao ngalinda wafanyeze master za hao ranzi le 10 novembre hata le 31 décembre ngaromba mungu kwa rupia ngojoka walibize haki za hao za kinashioni sayo mwaha ngwendao ha kawaida kabati zijo zingamane kamwa benzi. Dhamana wa Universite ya Komoro watia mhono mkataba unaibedese ile wanazioni walibe mapesa ya mjanziho hanzi ya zaholo hamara ya saya na rishilie dhamana wa Universite ya Komoro. Ngabo suala muhimu la lazima wandu waelewe ka mwanziho alikodi leo ngasina mshiliano na bank na de BDC ikao wandu wao ngarisahilisha haswa ejitihadi do sahilisha ula ukawa na zioni wasitambihe bonze haku watikaruma ulinda wakati mwinji shani mdu yashindi ya juka heni mahalajo kaya yalibeze haki zahe za kinashioni abuge hojo likodi keke kana tabu mtijo shangaya ekale mwishi ya ukaya nungwa libao BDC shauka jambu na zoni pia wende BDC waungwa una mahala hinji ika mdungu ndo yabo hende hata hale utajulahe hanzishiwa hanikiwa harume telefoni yahe ekaze nongozo sazimkini ngulibo harume telefoni yahe abuge ze nongozo zonsi hautsari sahilishe ha muhtasar umjipango no mhudumu no lahiki wa wanazioni ikaondo honda ze exama zao udziroko lawa kazi nongoza nyimeni abuge gere lazimisha usonsi rasire BDC riyeleze hauraji ritilemewe yeleza hata wandu pia wafundishie hakani ndongo za nyimeni zetoka na tabu shampaka leo ngari hakikisha ukaya wanazoni ngwa jao ngama hulo tabu mbabu walo hule mbabi neze mahala hizo sha heni salitengele ya usoni ngarambua kwa wandu ngenda novenushiwa zila ikaondo za ladhimu zifanyishie. Maisha na mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam de mada yakaweleziwa wadunga majadiliano yakaendelea iho radio Ikra ikao yatanyarishiwa ne Rabitatul Hairia al-Islamia mafundi wakaendesha majadiliano yanu watauza madainu haborilio haroma mwezi kao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam de yazalwa na rudungo tasi habari wa Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Mkababo maelezo ya Aliau Ayuba Abdallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatekeleza hena mnanjema urumwa yanikiwa na doweneza uislam hauhakikisha uka Mwenyezi Mungu ye mzima ye Qur'an yibenu wa yemiba yonsi yaho hayati. Kwa leo hamuna saba ya mwezi mtukufu shahr Rabi' al-awwal rihitari leo ujari wanesembabi baadhi ya mifano wa haruma Mtume sallallahu alayhi wasallama ili rimshenkeze ridunge zwe kaundo ya janizo hayati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama wa mfano hayati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama wa mashenkezo harma haina mwanadamu muislamu yo wajibu haju yadunge Mtume sallallahu alayhi wasallama armaizwe kaundo ya janizo na sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha wa ardaha hauzisiwaze tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallama
hambia wa muzakaya kana khuluquhu alquran zitabia zahe zitokani qurani au ma taqra alquran hambia ya muzakaya ewe kudosome qurani Mwenyezi Mungu akausifu mtume wahe hamba ukaya wa innaka la ala khuluqin adhim Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawe hansi haunika tabia njema kwa mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Doni sauka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam do yatoa wa ushahidi wa hukuli wa hema kalima ya Mwenyezi Mungu. Heni ya amini mtume haamini Mwenyezi Mungu. Madaindo jina ya taarifa habari wanazijana wa mazama mbali na mbali ya skut warenge funvu haruma misomo yakahoendelea mjini Tsaweni misomo inu ikaipangiha henamna ya ladhimu mria jibali haruma mazama ya skut eze faida za heze skut neze kanuni za panga eze skut zinu no wandu warenga funvu haruma misomo inu ngwajo henda walimishi wananya walio haruma emiji ya hao Aliahu Ayuba Abdalla na Ibrahim Mkababo. Wandu 18 warenga mfunvu haruma msomo unu wangu wa haruma mikabala mbali na mbali nao haruma nsi unsanu ya ilmu wajo hunda ngejo wa ruhusu wa kina daraja ya usomesa wajau wabaki zo formation kao ngazi hanti wa haruma zi daraja za mwado za he namna ya walimisha mwana waskutu ya pangihe haruma zila namna za he misomo ya shiskutu ikawabo bahaze ze moduli kao ngizo na namna zinje ukabo ngatu kufansa haruma moduli shenda honda kume za haina formation jiko fansha yabo haruma ze 5 jours hizo haina usiku abo ngatu kana moduli mbili au nandaru masiu tena ngabajoka hazi de revision na activités zindu jini kao azo fanshiha haruma wanarjo kunshida sinawa ndongorli ndao sonimo wana badarjo utimiser formation ya hatule dimanche ngarlo ndo wafanye continuité ya stage okaya yabo bada rafense formation ya bongo walindo wana stage ya 6 mois stage ya 6 mois hiyo nge permettre uizwe kaundo wasomesiwa wendi wasomese wala wana wa maha mirandaru hata maha 20 no moja haruma zila grupu za hao rizoa lonizo rizoa tsonizo wa kreye kawa hundu zena mnazo shinda wa kreye grupu ya wizo ngasifezo parti mwa ila stage kao ngwalidonio wajiwafanya la rapport yema shababi wanu ngawona iwajibu ya udunga yema stihi neze sharia zilola nao mwanachama wa heiskutu haina mzima ngeladhimuo yaonese jitihadi alama ya uka kweli ngwanzu ya balie yeskutu magari ya mabombo ngavurizi wao haruma ezituho za homji wa Moroni ndongo ikaonge menyao yesuraya ya homji wa enzi wa Moroni yesu ala wandu wajuzi sao eba ila meringe fikirio ndongo hindini uhusu yeze ndongo zinu na ndongo tasi habari wa Abdul Karim Ben Mohamed ni mapicha ya Salim Ali Ratiraka maelezo ya Salima Amada Ali. Kuturambushiwa yauka umji wa enzi urende hamahala haula tamabumbu ya magari ndongo ikao ngazimenyao yesuraya ya homji wa enzi ilavi muhena mru ya tanabahi jumale suala lino namna ya urekebesha umji wa enzi urejei yesuraya ya kawaida miongoni mweze hatu ariziparihani hao domenye hoa houlanga nena hatu arizinji ziliyo harumu yesuha ya hoa kazi za saya doka ngaziti yao msajaja mwinji harima wa mzungulio wahe maraya nezebidho anza hao wakati ujia hosoni wa madhamana wahe la meri ya Moroni wa urenga ze dhamana za hao ilile suala linu liundiheshawiri ngedingohi. Haudhukuru mpira wa mdundo ni saukali chama la Kenor la mitamihuli ilipara watangazaji habari ili huenda wawaonese izwekao wazitianziani ili washinde wafuzu ya daraja ikao waende na uhea zinu hawe ikao le chama linu lika ya daraja ya raru ikashabaha usoni mwe madhamana waende sao le chama la Kenor waonese namna Equinor ya jipanga nefaliki walonio na dungo tasi habari wa Husamudin na Ibrahim Mkababo.
Le chama la mpira la mlu la Equinor lino miongoni mwa machama ya mpira ya mlu ya tarehi tibahi yalo na makombe ya marafu menji haruma mpira wa mlu wa Komor. Ranzido mohashivi na majana shenda na mengo miranda rule chama lino natungiha karijara nsi upepea haruma mpira wa mlu. Equinor ya mitsamihuli ikado chama la mwando la rengafu mvu haruma nsabuho za kahongo maanyama chama ya mpira wa mlu ya Afrika baanda ya Komori warendeha wanachama wa FIFA. Le chama lino do chama zima la Komori la hunana ushinzi haruma za nsabuho za hele gite champion ya Afrika. Baisha Equinor ya mitsamihuli ikana muda mwinji ya pepe ya haruma mpira wa mlu imaha ya mwiswenu itanabahilo ya ukana alireja idingoni halisi hata iwasu daraja wasihi haruma idaraja ya raru. Baada mahamili wa ibita haruma idaraja ya raru ya mpira wa mlu ambao tulazim division Equinor ya mitsamihuli ireja haruma idaraja ya bili na wabali ya barnamaji ya nyumeni. Ize falikiza hatu dokaru waswili Premier Division. Rihashirishe ripare wenye ekipu yenu, wajue ukayarhe ya Deuxième Division, waje waganye confiance, warejei, irjertanganye wadzima, zemvuza hatu rirejeze Equinor ya ambiansi ya kaya na Equinor ya jana, unanya no binadamu no wadzima ne malezi mema, yode politiki nkuu ya Equinor, na yode mana raka upara wandu, jirone so kavanui, Equinor irenge madhamana nyumeni, politiki keitsi yinji, dokaya irejeze jirma ya hayo, namna ya kaupepea jana, ije pepeye lelo na maulu. Shindari heye D1, yonsi na mbaharara itoko yonsi, mana rejistrukture, ritaheze nchida, ritaheze mali, ritaheze mwenye, rirasuire majueri, rirekrute majueri wa nyumeni, wana hatu, donc ngarfikiroka, yangarjoshidaru wasulishe ekipu, haruma zobjektifu ikao de ras fixayo, ne de D1. Ibakisha wandu walindie umjionziani wa hizinsabuho, ili wandu watanabahi yauka eba imadhamana wa Equinor mwajuka ushinda wa waswili harumai barnamaji ya hao ya urejei harumai daraja ya mwando. Hema dahinu lura kaukaza kifu ye taarifa habari na mbiti mfumbili njema wadzimane ORTC. Asante.